ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯋꯤꯠ ꯒꯨꯗ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MBBS ꯁꯤꯠꯁꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯔ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯣꯔ ꯗꯤꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯤ MBBSꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯣ MBBSꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ 4.5 yearsꯅꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MBBS ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯌꯔ ꯊꯥꯔꯠ ꯏꯌꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯐꯥꯔꯁ ꯐꯦꯖ MBBS ꯊꯥꯔꯠ ꯏꯌꯔ ꯐꯥꯔꯁ ꯐꯦꯖ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯦꯖ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 4.5 yearsꯀꯤ ꯔꯤꯒꯔꯁ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔ MBBS ꯊꯥꯔꯠ ꯏꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯦꯖꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯏꯟꯇꯔꯟꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ 1 yearꯒꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯇꯦꯇꯔꯤ ꯏꯟꯇꯔꯟꯁꯤꯞ ꯑꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MBBSꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯠ UGꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ MBBS ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ MBBS ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯑꯋꯥꯔ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ MBBS ꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯡꯗ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌरिꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯇꯒꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MBBSꯀꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔꯗ ꯇꯝꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯅꯥꯇꯣꯃꯤ ꯗꯦꯟ ꯐꯤꯖꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏꯑꯣꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯇꯝꯒꯗꯧꯕ ꯄꯥꯒꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯗꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ MBBSꯁꯦ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯛꯀꯤꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯇꯣꯄꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯅꯃꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯇꯣꯄꯔꯒ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ MBBS ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ MBBSꯀꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯐ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯐ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤ ꯋꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯥꯎꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MBBS ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯗꯣꯁ ꯍꯨ ꯑꯥꯔ ꯄꯔꯁꯨꯏꯡ MBBS ꯑꯣꯀꯦ better not to join any of this coaching institute ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇꯨꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁꯇꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯥꯎꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔꯗ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯌꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯊꯣ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯦꯟ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯐꯥꯔꯃꯥꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯦꯁ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯌꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟ ꯊꯥꯔꯠ ꯏꯌꯔꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ophthalmology, ENT, otolaryngology ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ community medicine then the fourth year subjectsꯤꯡ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ like ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ major subject ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ medicine, surgery, pediatrics, obstetrics gynae then short subject like orthopedics, psychiatry, skin and anesthesia ꯁꯨꯝꯕ subject ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ combine 19 subjects from first year to till final year foundation base ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ carry on ꯉꯥꯛꯇ first year ꯇꯝꯈꯤꯕ anatomy ꯗꯣ first year pass ꯇꯧꯔꯦ second year ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ carry forward ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
aduna maram moirakan da student amasung ojasingi khoigi bonje fajana le hauta ragadi makhata ba second year third year fourth year la pa then adu matung fast tawra matung internship la pa matam da khoina yamna hena khoina tamjaruriba knowledge mayam du apply tawboda patient sing da changa kana discussion tawba or na tragana khoina kaigumba diagnosis ama arrive tawna bo hona rapakanda from first year to final year for the tamki subject mayam gi knowledge integrated oine apply tawra kadabu oibanina akoina first year hor the coaching do ina base taw gitara the coaching has the online platform nga tani theoretical khara ta pani practical is the patient test tawra tamakadabu oibanina so akoina from second year onwards angang sing je akoina theory ta akoina theory gi kaino je class loira kan the clinical posting and 2 to 3 hours depending upon the university or tamaba college tegi matung ne akoina clinical posting thai so clinical posting sing je akoi MBBS tambi bangang sine avoid tawdaba yaring kai masi yauna bo hotna ba maximum haidi hayang akoina tawgadi project kana kan da ngasi akoina thengner patient je one day aina ama patient gi life saving decision aina lorokani haibi gi wakhalon sida pariba khoigi kaino haita topic po oire or thengnari ba casing sibu oire patient sing sibu oire with an empathy amaga loina na akoina yam fajana treat tawbiragadi akoigi career growth torpa matam da hen pung pha bo igani haina thamjage plus akoigi koigi final year haitare 4.5 years ki study ji loira kan da koigi exam final exam piragani then adu pass tawra matung da koina compulsory rotated internship ana mu la ka deje different subjects in clinical subjects sida akoina maru oina main oina tawgadoi ji kaino hai matam da akoina tamuba subjects sina apply tawra kan da clinical diagnosis as well as treatment da khoi mayam se training pi ga doini angang sing se aduga full fledged soiba doctor ama oina bo honar ka doini so after compulsory rotatory internship haiji loira matung da di moisi registered medical practitioner RMP and khoi ki lairiba any government hospital da medical officer oina job tawbani khangde or nata junior resident doctor oina join tawbani khangde or nata gana state service ta changa kan da khoi ki medical officer oina periphery da lairiba PSC CSC sub center or the district hospitals in the work to we are kadoini then masina akoina government selection phangaga tamba angang singini aduga akoina makha tarapada need UG entrance the clear tawra kan da akoina private or deemed university or natraga abort sat pangang sing jadum yawi maram the limited seat opportunity ni akoi MBBS lairi se applicants sing in terms of lakh to iba aduga lairi MBBS section only few thousands khara to ibani na angang sing jena haidi sahi mambagi mahuta akoina abort satlaga dum tamna basu yawi or natragana kanagumba affordable oiba kangu singna angang gi parents sing jena akhoi gi India da lairiba private or deemed university sing da akhoi gi angang sing je MBBS pursue tawhan basu adum kaide tawbutabu akhoi gi different scenario hai tare abort tamba angang sing gi oina di abort gi MBBS loiraga halaba matung sida akhoi gi India gi akhoi gi NMC National Medical Commission sin akhoi gi NBE National Board kind of exam body amalai musigi matung ina akhoi gi foreign medical graduate FMG entrance mayam na MCI exam haibase CM thaba daka laigani once moina FMG exam ji clear tawra matung da moijo akhoi gi India da tam iba angang sing whether private oigera government selection oigera moiga samana doini so akhoi na eligibility entrance test FMG hari je masi amadi clear tawda basunya ma ya de akhoi gi India da hala aga practice tawge hai taraga di ko aduna taraga di akhoi India da practice tawbagi eligible oide no sigi hurdle se amadi foreign da tamu bangang singi oina di se amadi extra ama face tawre aduga akhoi gi India da tam bangang singi oina di masigi kaino je exam screening exam se ama laitabani na once moine MBBS loibaga dum moise further study tawba on natraga na kaigumba job ama de apply tawbi khodong saba do madi hele akhoi India da tam bangang singi oina duga akoina akoigi MBBS loira matung internship loira matung the career opportunities e akoigi different individual to so makha poli maramdi aisi further studies specialization super specialization tawge haiba ama on atragna MBBS da loisil daga general physician na moina laigi na khanta raga de dum hali different akoigi training fellowship on atragana akoigi kano certificate course mayam amusu lairi adu singdo tawra matung da dum as registered medical practitioner na tragana state ki government doctor amoina
or natragana private hospitals in the RMO registered medical officer amoina the work to busu kesuma kaide ado akhoi gi p haitare akhoi gi after MBBS the hoje current India the lady say hadi 50k dagina adum 1 lakh or natragana 1.12 sumaina adum lay aduna career sigi oina di yamna fai akhoi gi after 5.5 years spent tawraga su lakadoriba akhoi gi earning the akhoi at least hadi decent pay ama lay banina job akhoi security plus aduga earning fazana lay banina akhoi gi career si akhoi choose tawbada adum akhoi am kana gani haina thamjage then adagi amuka akhoi gi atopa angang sing haitare aidi further study tawrakan specialization tawgi haitare gadi after MBBS loira matungda akhoi gi angang sing jina tha ga dei all India entrance exam ngasai gi akhoi gi NEET UG tha gi ba dumaina NEET PG exam ana mu leri post graduation gi all over India se the same common exam ama leigani masi face tawragani aduga sida tawdoi jina akhoi gi subject taraga mapan akhoi MBBS ta tamgi ba subject sing je sidagi MCQ exam oina lakadoini multiple choice question aduga akhoi gi sidazu amuka the base of the base ni akhoi na khangadoise doctor mayam sigi marak tagi khwai dagi phaba mayam sing do adu khangatla kandu de MD MS si amuk akhoi na all India gi counseling gi through da aduga state gi counseling gi through da ngasai akhoi na MBBS ta ki ba entrance gi adugi makha adumaina amuk akhoi gi sit sing ji amuk yelakadoini sumaina amuk madi either akhoi ni kana gumba kharana aidi medicine pame kana gumba kharana surgery da kana gumba kharana akhoi gi kano pediatrics option gaini sumaina depending upon moina phangjaruri ba mang adugi rank secure tori bado adugi matung ina sida so amu akhoi government seat private medical and akhoi gi dim university na mu tonga na mu la khargani ado akhoi na mu sida another 3 years ni akhoi na tawdoi medicine bulogera surgery logera na tragana atopa prepare first year second year third year fourth year subjects in any of the subject choose tawa matamda 3 years ki rigorous study with research sama akhoi na muk tawgadoi ni post graduation sidadi ado post graduation study tawringai matam sidadi akhoi gi respected college to gi oin stipend or fixed oba ma legani maybe starting from the 50 degina some up to 1k akhoi gi 1 lakh for gi oiba first year second year third year with stipend as well as study tawrani then after third year loisilakpa matam sida akhoi exam amuk face tawgani aduga exam si clear tawri hara kandu de akhoi MD MS hara kanda title si pira kandu da akhoi gi respective akhoi na tamjaruri degree do gi waiba mukhola ani matam jadadi akhoi mising se specialization tawba haiba duni akhoi na oigadori potse so specialist oiraba matung jada akhoi gi na specialist oiri hara matung jada akhoi gi amuk job opportunities je kana kanda either akhoi na medical college ta akhoi teaching profession da join tawba ma as a senior resident doctor amoina on atagana private akhoi college sing sida akhoi gi assistant professor oina on atagana lairiba akhoi corporate hospital on atagana isa gi setup lairagadi masida akhoi consultant amoina dum work to bosu adigi opportunities ju laigani aduga akhoi gi makhata na MBBS se loire then PG loire matung jida further study amuk to ba akhoi na super specialization ga hari je china maruwai na akhoi na haidi DM or MCS akhoi na mayam na tanabada chila kadoi jina kaino hara kanda especially those people who have taken medicine or surgery as a postgraduate akhoi na post graduation gi study to madan medicine surgery de lawruba akhoi gi doctor sing haitare moi sidadi akhoi na hojiki matam sida current scenario sidadi super specialization to bagi satna bi ama leiba dagi mayam na patient gi demand na sumaram moira kanda da akhoi gi medicine lawba akhoi gi doctor sing jina muka another 3 years ki oiba akhoi gi study ama makhatam dai like akhoi gi DM cardio DM nephro DM hepatology gastroenterology and different DM neurology haitare sumain tawra kandu da akhoi siju amok tawdei ji all India gi entrance ama tharani masida akhoi ju ana laidei ji NEET SS ana ngasai NEET UG NEET PG haiba do maina NEET SS ana national eligibility entrance test for super specialty and exam ama akhoi apply tawrani then si exam se face tawra kandu da sidagi one of the best haitare bright minds of the country ni khandari ji sit amada is akhoi gi all India da laidei ji maybe around 10-20 seat maybe maximum 100 haitare subject amada lairam gadei ji sida aduga akhoi gi all over India sidagi sumaina khwaidagi bright minds je khangala kan super se muk tamak kadoi super se another 3 years am study tawrani then with 3 years of study sida another with sida so muk stipend adu phangani loira aba matung dadi akhoi na super specialist maybe in the DM cardio ni or DM nephro ni na sumaina la ani or maybe surgery de gi chat poi taragana MCS neurosurgery CTBS cardiac surgeon ga haiba akhoi urologist or natragana akhoi ge gastro surgeon or maybe vascular surgeon sumaina
sumana tawrakana different course mayam ama leigre adaban DM MCS hai taragadi akoina amuk si loiraka halapa matamdadi town natraga leiriba state tudadi me only very few oigadoini akoigi leiriba akoi manipur gi situation sidazu akoigi DM or MCS tamba midi masing yam yamdi hoji newly pursuing toropa or natraga hanadagi leiriba mi khar khatani ado hojiki scenario sidadi akoi mi kudi makse ayambana medicine or surgery law taragadi DM or MCS sidi ayambana mayam je loina prepare tawnaba ngatani aduga akoigi career hai tare akoi ki patient treatment da so akoi na super specialist tawraga di akoi ni hena PG level da on atraga MCS ki level akoi ki MS ki level da piramba akoi na piba akoi ki service hai tare sidagi amuk hena further research plus study tawra practice tawra no maram moira kana da hena patient sing ji da akoi ki waipa extra akoi ki na care plus adagi akoi ki diagnosis treatment or therapeutic procedure mayam am hena tawba ngam bagi opportunity am leibani na mayam sing chen ahen study sing ji adumuk tanai aduga plus adagi sina tadana akoi ki PG loira kan DM MCS tawdraju adum yare na khandopa mi so adum lai kesu kaide ma mi kudi maloi tawgani haibaju leite or natragana aduga akoi kana gumba kharana akoi ki fellowship or certificate course mayam ama se leiri maybe for 6 months 1 year or 2 years depending upon the subject which they choose adugi matungina amuk sala kanda adumak patient ki akoi ki service ya adumak pinai Sini tentakpa akoi ki MBBS tagine right from MBBS PG then MCS DM so maina akoi ki studies la kadoini ado akoi ki medicine sidi amna long journey ni aduna ahan bada aina angang sing da ina thamning baje kai noya kanda akoi ki medicine choose tawge ona ta medical as a career moina choose tawge hai taragadi at least 10 to 12 years of study the rigorous study the yam compulsory maram the 5.5 years of MBBS like then adigi matung da muka national level entrance test amani PG na mo thara kadoini by luckily akoi first attempt da faure haragadi am phare otherwise aduna tata second or third or maybe fourth attempt sumaina la kadoini then after MS or MD loira matung da muk super sat ke hai taragadi another akoi ki national akoi ki entrance test ama mu thara kadoini na sida ju amuka hadi first attempt da muk sit phangni hai leite pass to bodu khatana yadi akoi gi oina de one of the best haiba tare top 3rd top 10 fogi mang la chal la kanani phangodi poche super haiba poche dadi akoina la kadi poche se am limited oi bani na maybe 1 or 2 seat maybe 3 4 seat khatang lai oi bani all over India da aduna maram oira kandu da akoina aina super ama yorokpa on atraga DM ama tamak na bo hona matam ji sang bani na akoi gi with matam chana akoi gi prepare taw da busu yade plus adagi amuka service ta ju leiba kangku sing oi taragadi service so akoi patient gi service pi da ya da bani na akoi gi amna akoi gi plus adagi amuka Yumkhaibam sele na khalasi de na imung gi oi ba responsibility ma amu la pani na timely prepare taw ngam da bana maram oira kandu da akoi gi akoi na pami ba outcome do adu theng na dum phang ba so dum yawi adun maram oira kandu da so akoi na loina fresher da ngata from the right from the MBBS PG or natragana MS akoi ki MCS or DM phangi hai taraga so around 11.5 years to 12 years the study tawra kandu da super na tholaka do report ama oi bani na akoi na yamna sangna tamba duration course amani na maram oira kandu da ngang sin yam patient leina aduga adigi akoi gi technology course yamna fajana mamu tana khangaga tawba ma darka lei maram di akoi na tawgodi pose we are going to deal in someone's life ni akoi na whether I mean akoi na id kind disease ama rightly diagnosed tawra kandu da akoi na treatment tawra kandu da and the patient sing ji yam nungai na amasung yam harau na akoi gi hospital sing sidagi discharge tawbuduni akoi gi every doctor ki dream se ado kaigum matamda akoina khaliba potsiga laiba disease siga or natraga limited resource oi maram moira kanda akoina tawningiba poche tawba ngamda baso adumakso dum thokta nate akoigi mafam gudi makte technology gudi makse loine laiba nataba oi banina akoina phangiba training da phangiba knowledge singdo akoina patient da fully apply tawba ngamda fully utilize tawba ngamda ba dagi amna akoida so disheartening oi ba situation da dumak thokta nate adumak thoi ado khudi makse balance tawraga chatkadobani so ahan then ade makha tarapada ina mu thamjaning base keno ne khoi ki challenges during the MBBS or during our medical career hai tare challenge ti adum ko nungti gi adum face tawi maram di keno haraga anda khoi ki study gi oiba pressure plus then exam clear taw da busu yade khoi na keno taw buse khoi ki theory amasung practical je khoi ki kan medicine se de khoi medical se de animak se tongan na pass taw da ka le for example suppose 100 mark ni hai tare
ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯐꯨꯜ ꯃꯥꯔꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 50 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯥꯏꯜ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ out of the 100 ꯇꯨꯗꯒꯤ 50 marks compulsory we have to secure either both in theory as well as practically ꯂꯥꯛꯅ separately ꯑꯣꯏꯅ pass ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯗꯨꯅ combine ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ pass ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ theory pass ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ practicalꯁꯨ pass ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ theory pass ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ practicalꯗ pass ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯁꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ professional course ꯇꯨ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛ carry forward ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ theory-ꯗ importance ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ practical-ꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ importance ꯄꯤꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ patient ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ theory ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ practical-ꯁꯦ apply ꯇꯧꯍꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ correct diagnosis and treatment ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ utilization ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯍꯥꯟꯅ experience ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ misdiagnose ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ mistreatment ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯤ chance ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ so ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ training period-ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ rigorous ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ strict protocol-ꯁꯦ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯗ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯐꯦꯁꯁꯦ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤꯀꯣ then adagi amuka akoina yamna nungaitaba haitare akoigi manipurgi situation singsida hairage ado mapalamda su dumak thengadaba nati ado akoi manipurgi dana yam sengna hairkanda akoigi sum haidi patient je ama treatment tawren khalase then akoigi patient na expect tawba potse yam over expectation doctor amazung staff singsidagi ko haidi disease ki reality si di munna khangdaba haida mi khudi mos yam thuna phaningbani akoigi doctor ki side je best level da honaraga so kaigum matam da haitare yam slow oiba or natragana maybe akoina expected outcome du phangba ngamdaba adum matang thok tabusu nati thoiko si matang sida akoigi doctor patient relation sida kaigumba ama kitang haide akoigi maring marang ki type ta ama tawba moina sumai tawrakan akoi patient si sumai kana tawre khole pha basi tabbe or natragana complication thoe kaina haibase ado akoina aina mayam da haijening base kainoni akoi doctor si sormukti nati akoigi mayamnadi akoi second to god adum hainari akoi akoigi yam leba phabani adu akoidi akoigi best level da akoina phangjaruiba knowledge tuna akoigi patient singsida akoigi side dagi harm tawdana ba haitare akoigi best level treatment ni pibna ba honna base doctor khudimona mangri yengjariba patient sida akoi harm tawgi haiba khalon kana su leiba ponate ado akoi isamaksu akoigi best level du honna rakanda patient singde yam thuna yumda hankiba yam nungaina dan sakhiba aduga amo hadi makhata na disease free oiba sini akoina pamjabase do tawbutabu akoina na khalli basiga oithoriba koi tholaiba potsiga sana da matang tholakpa de he akoigi argument and social media de kaida mayam na sudum unabu yawi moi doctor duna samai tawrasi tawbani haibase masi always akoigi one sided oiba ngatani masi potse ahambade yam thajabigano ahanbade reality du kaino haidu khangdana mayam ta comment taw manipur ki doctor di akoi doctor oina udi kaine haiba si akoi am disheartening oi akoi medical profession da leiriba akoi ki oina di seng har kan akoi jo akoi ki best level da ni akoi na pijariba service edu kaigum matam da patient ki expectation du akoi na yobang am da ba mayam over expect oiram basai on natragana maybe kaigum limited resources leibadegi akoi na pibangam ki da basu dum oiram basai edu so si mayam je khangdani ata social media data flash tawba every time hai akoi ki medical profession da leiba mayam sing je bo eta akoi na kana kaini am hullaga ngam basu hek tawba se dum thengna basu yawi kana gum yam gyan taba kangusina je madum nate sini siden sendo ko so dum oida basu nate adum adu adum thengnai ado heta akoi ki kaino ki one sided story ama tawra kan de heta mayam na discuss tawra kholaga sumaina heta doctor and amasu medical fraternity blame tawba se masi di mayam tawjaning de mayam so appeal ama tawjage masi tawbiganu akoi ki leijariba phajana service pijariba doctor sing amasung akoi ki medical fraternity sing de masi am nungaijadaba thabani daga amana akoina kainoni akoigi disease ama treatment or natraga diagnosis haibase doctor ama khaki role sunate from the akoigi doctor ki side ta gi piriba corrective advising ado fully akoina akoigi patient amasung patient party ki side te jumado yamna phajana akoina complaint pir aba matung du dai tare ko patient ki compliance yam important way haidi patient amado phajana fulfill tawra kan du dani akoigi outcome ji akoina haidi akoigi expected outcome hai tare patient ki su na pamba outcome doctor ki so pamba outcome ju lakadoi je doctor ki side khatang honaba or natra patient ki side na akoigi kaino ji complement ji lakte hai tare gadi mado akoigi expectation natra akoigi outcome du delay oi busu yai aduna haidi ani maksi yam phajana munna
ꯇꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯁꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯋꯤꯠ ꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯔꯦꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ MBBSꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯟꯋꯥꯔꯗꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ MBBS ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ how to talk with the patient, how to take history from the patient, how to arrive to a diagnosis with what are the investigations we are going to do for this patient kind of taugadese patient jiga wari munna sanarakanda patient the history je fazana laurakanduda akoigi aina khaliba posi kaino manda masina chomira onatranga to differential diagnosis kari or vi ka haije sineba lakade busi sina maram moirakanda dani aina ngasai different app online da live app singsi akoina from right from the MBBS tagi join tawgano harise aina maram de kaina haiba kanda patient test tawdana theoretical sum tam gitaragadi apply tawba matam practical lakpa matam da akoina yamna miss akoi kaino haitani gap ama lei gitarani ko long gap ama aduna maram moirakanda masi gap se connecting link se fusilakna bo hona na matam yam changba aduga amuka ngadi patient treatment da satisfactory outcome laktaba matang yawe adana so akoigi kahani akoina MD oigera MS oigera tawriba subject sing sida yam excel oiba haije mi kudima loina PG tawra mi kudima loi super oira kanduda mi koi mayamna loina pamnarene haibudi leite aina tawjaruriba aina piriba service aigi empathy for the patient or aigi service to na maram oira kanda aigi hard work aigi determination haitare adu mayam do na makha pola kanda ne patient nungsi biba or natragana aigi service to recognize tawra kanda mayamna lakaduise degree di tamuriba photo ki matungina pass tawra degree dum fangani service is different degree de knowledge tansel lugani taluriba knowledge to aina kamaina patient da apply tawra kanda da patient da benefit ohen ki ba haibado adudi individual doctor de ki yam makha poli degree ki makha ponde onatragana muka amazo haijege private ta tamakpa onatra government ta tamakpa haiba leite private ta tama aga su yam fawba akoi surgeon yam fawba specialist mayam ama lei aduga government ta tam aigi akoi ki all india gi top university natra college sing da MBBS tor APG tor super tor haraganda next day da ge thola ge hata patient ayu masak yamna khangbirani haibu jun na team sidi ana so aigi sidi individual aduda doctor da makha pon banina tamiba poche hoi training different oibadi yai adugo tabu akoi gi individual ai sidi aina patient kamaina treat tawi or patient da misbehave tawre enkhalaji ade ta ga patient next day da gi dum lakhe da bu yai ado patient la aga yeng doi si degree di yeng banate doctor digin treatment tawriba or natragana akoi gi piriba service to da or natraga mana piriba treatment ki outcome haitare adu dei yeng aga lapo oibanina knowledge ti gather tawna bu hona gadobani plus aduga akoina piba service piba matam da patient da piba service sida akoi gi empathy haitare ko sympathy nataba akoina patient si gi maram da kamaina patient gi condition je akoi gi side ta pusilla kan da mana si taw ta ga di kamaina lerangani ha mong do adom da khalla kan da akoina treatment se proper diagnosis and treatment tawra kan do asmaina hona raga di akoina thokani da ba thodok maya ama thokpa or natragana akoi gi doctor patient amasung aduga akoi gi staff sing gi marakta leriba communication miscommunication leba mayam singse hena akoigi kokhan bangam gani aduga akoina last losilakpada aina mayam da hajanim basi akoigi benefits of choosing medical as a career after 12 haibase se mai ga akoigi amkana vai tare akoigi kenogi medicine se akoina choose tawbase kaina ha kanda akoigi for example aigi parents or natragana siblings or natragana any one of the family members ta kaigumba emergency situation na matholaba matam da akoi am panic oiba situation adama face tawgani mi khudim bata ado aigi maruoina aigi imung da ken doctor rama natraga aigi medical staff ama leire hai taragadi panic oiba situation to control tawra kanada whether this is emergency oibra urgent oibra haibadu khangdu kanada further treatment tawra kanda first aid pupi bani khangdi o natragana akoigi manakna po hospital sing chalhora kanduda akoina timely manage to hota regadi akoina we are going to save someone's life ado mo yam kenoni am satisfying oiba akoina yamna panic oiraga lappa parents amagi o natragana situ akoigi patient amagi akoina save tawra kanduda moigi panic situation da akoina solve tawra kanda moina am hara akoina yum akoigi disaster yum chakibase akoigi service akoigi caregiver oiriba doctor nurses sing gi amna nungai jaba poni adigi plus aduga amana kena hai kanda
career opportunity job yam secure oiba haitare akhoi gi sida maramdi kaina haiba kanda mioi besi akhoi na da badi kana su yaw bonde akhoi isamak doctor oiba ko ji loi na doini aduna haidi mioi ba mo oino oirobani na disease edi compulsory lakani maybe from the metabolic oiba ya pathological oiba ya or natra from akhoi gi lifestyle disease oiba ya aduna treatment di mi khudi ma loina ma daka lakko oibani na masidi adum evergreen oina leira dobo potni branch amani aduna so akhoi na haidi either the government setup ni khangde private corporate chatpani khangde or natragana akhoi isa gi own setup ama tawrakan da adum haidi akhoi satisfactory akhoi gi job opportunity leiba plus earnings adum leigani then asina mar kan da yamna akhoi gi noble profession amoina society the status ama leiraga akhoi gi haidi keno haitare hingbada adum haidi kasu haidi wana thopo oidi akhoi gi profession sidadi then adagi amuka akhoi kanagumba kharagi akhoi gi am awaba tarako matamda akhoi kaigumba decision ama lawra kan acid nang is mana treatment ji tawgodobani ona nang ji akhoi gi keno emergency surgery ama daka leire aduna surgery ji tawra kan alignment ji farani anaba ji farani ga kan akhoi gi right diagnosis right treatment do tawra kan the patient ki pain free oi han ki ba ona tragan alignment free oi han ki ba do aduda akhoi na phangba satisfaction aduma sidi priceless ni adi tamuri ba natraga hona zaruri ba or treating doctor do am natraga caregiver akhoi gi medical profession da leiba mayam sina masidi wahaina phongdokpada akhoi keno tawroi adi amna nungai ja bai tare then adagi amuka patient sing na haro akhoi da treatment lo disaster pu matam da doctor or sister akhoi yam nungai jare doctor wani yang bi ni son 1000 bi na akhoi sumain tawre ga haibase sigi akhoi gi appreciation se hoi akhoi gi manipur da di yam tang di thoe ma se akhoi jo yam kan experience leiba di na tre do right akhoi gi around I PG gi after 6 years of experience MBBS carry around maybe 10-15 years as a medical or career da haitare mapalam da mapalam da yam theng nei sigi je akhoi na mapana taw pa da di haidi outside the state da adu akhoi manipur da di kitang appreciation si kitang sidi kano oina tawwe yamna nemi ko adu kaisu kai di adu mi gi opportunity akhoi di appreciate tawgera tawrera akhoi di akhoi gi best level da dum ko nei tabu kana gumba akhoi patient or patient party amane appreciate tawro ma matam da di actually akhoi yam nungai je seng hara kan da akhoi awaba kawi plus then adagi amuka akhoi ne hand better service ama pining ba haitare ko akhoi maybe right from the so doctor khakinate intern dagi buai gera maybe a fellow PG resident buai gera senior resident buai consultant buai gera ko akhoi gi service to at least recognize to bi akhoi no khona jari je moina masak khangbi haibagi akhoi di amna chauthok chaba amasung akhoi di hen akhoi na kai hani mapung phaba adi adagi hen ba service akhoi gi piba ngambo ijagi haibagi akhoi gi wakhalon da sadum thami duga akhoi na keno se akhoi gi medical akhoi na MBBS loira kanda atopa amana akhoi gi PG ona tragana akhoi gi keno medical officer gi job se tawdana atopa servicing da jo akhoi na taw civilian gi post na ta bai tare akhoi gi all india gi oina combined medical service na UPSC ne loba exam ama lei si MBBS loira paga thara matung da akhoi gi different akhoi gi either in the air force to we bi navy do we army do we sumaina tawra kanda paramilitary gi keno sing da akhoi na medical officer oina job taw so dum mag yai moi sing gi su service commission ni si loira matung da after 3 to 4 years of service period matung da moi se government sponsor tawra kanda da PG gi eligible orani PG amuk tawra kanda father moina akhoi gi service sida continue tawge hairaga so dum tawbe ai natragana akhoi gi bond sap tawra matung da akhoi gi civilian doctor amo oina tholake haibagi adugi opportunity su lei the then adagi amuna muka akhoi gi mapalam da abort MBBS loira matung da maybe akhoi gi doctor se akhoi gi ai UK da USA da Australia Canada sumaina or natran Gulf countries sing sida akhoi sumaina makhata na akhoi service se ai natran PG se tawjage or natragana ai service tawge haitara lairuriba country do gi mat USA gi waragana USML leire Australia gi waragana AMC ana leiragani aduga do akhoi gi UK gi waragana PAF ana lai PLAB ana ko step 1 2 3 sumain tawrakanda different akhoi gi exam body ma'am ama leiri sigi exam jing ge thara kan da makhata study tawba or natragana service piba adumak yai
ado akhoi mugi India gi oina di right after MBBS ado compulsory rotator internship loisila aba on natragana foreign medical graduate kangu singchena la gande India da foreign medical entrance test pass tawre haita ragadi moi gi service adum India da makhata na piba ya ragani right from the medical officer dagi on natragana akhoi gi hojigi UPSC combined medical service exam do thabi eligible so mo oiragani aduga adumain tawra kandu da either the job opportunity service changhiba ama or natragana akhoi gi need entrance akhoi gi PG entrance face tawra kandu da akhoi na muka pursue akhoi gi MD MS ki session ge tamma kandu da akhoi na musumaina service tawba yai. Welcome to Uttaranchal